batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Le ministre qui talaka mambo ya intérieur, affaires coutumières, pe sécurité à territoire na kizunga beti ya Congo Central, mbuta papi mambo Luamba kitaka na ndambu ya Mwanda samna kwenda bula masolo kilumbu ya tatu ya sabala ya bitokele kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda Ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na bisadi ya inzo ya bisalu ya pena chef hygiène aux frontières baina ke salaka na poste ya Mwanda samna kulandakana pe kutala bayeke kina kuluta na ndambu ina samna bau tata Dokotolo Jean-Félix Mbadu yina vwandaka chef de poste ya Ntama bazo na vani vutuka samu eti bao metuba ani kudiaka mbongo ya bao yae bakibugulaka na ndingi ya lumputu detournement yao bakena kuzola ve ani vutuka kuna samna kuzaba cheleka ya mambo wa mutindo kena kudiatila tata ministre ketalaka mambo ya sécurité na kizunga sana kukutisa ndimba mambo tapapi mambo Luamba yani nde kumaka kuna sama nitala mutindo mambo kena kulutila tawani kumaka kuna ni bulaka masolo na bao mosi kati na bao bakaka ndinga na kumbu ya bisadi nyoso ya pena chef pe anitubaka na ntwala ya Kinzonzolo. Tokutani na ministre provincial de l'intérieur vraiment ayoki biso pe toyoki ba droit au tozo réclamer eza ba mbongo na biso oyo chef de poste partant monsieur Jean-Félix Mbadu oyo mosala na ye kolia mbongo ya ba agent tozalaka ba premier victime na frontière na ba malade chef wana aza tana soucia ba agent mosala na ye kolia mbongo ba agent to revendeka ki dernièrement par rapport à enveloppe utaki matadi ya prime ya ba agent ngaba pesa biso 35 000 tango to boy 35 000 sur les champs et comme 100 000 ba suspendre rien asa na suspension ba pesa biso chef mususu mais ezoka musabiso ke ba pesi mikanda mususu basali ke ye azonga awa tozoye bate ba konjiko bazo diriger biso ndenge nini chef wana tolingi lisusu te tolingi pe na service tolingi kimia. Na tanga ni kwenda kazi etakuna na ndambu ya Kisantu tata commissaire général ketalaka mambo ya entrepreneurial sport pe loisir Dominique Nkodi Mbete yani nde muntu kwenda kabumina nganda bantsaka ya bagena kutunga na kumbu ya mfuki kuna na ndambu ya Kisantu nyoso ina samoni tala mutindu bisalu yango kena kudiatusulwa samna kutunga nganda bantsaka yae befweza baeti bisalu ya undeke na kusaduswa na inzo bisalu bakebo kudilaka toa investment na mfiuma ya baguzaka tambula na maboko ya kimfumu ya kizunga ya Congo Central na banzetolo na yani mfumu ketalaka mambo ya sport pe loisir na kizunga ya Congo Central ani vandaka yani mosive ba vandaka Kintwadi na tata chef de bureau ya sport pe president ya ligue ya football ya Lukaya mbuta Dominique Nkodi Mbete yande kuzaka mona eti bisalu kena kusalama kwani mekanti basabala zole meluta kubanda bakwizaka zenga kusala kisalu ya ntungulu ya nganda bantsaka ngo mekanti nganda bantsaka meka mansa tungwa kizunga ya Congo Central kekuza baka diaka nganda ya bantsaka ya nkaka ya kitoko samna kusadisa mimbudi ya mutopi bakwiza bula mutopi na mutindo mwisi ya kufanakana. Mama ministre ketalaka mambo ya kutanga ya bana ya kelasi na kizunga beto ya Congo Central mama Carole Kiatazabu Itambo kwizaka sala banzietolo na bakelasi mingi ya bakebugilaka bakelasi ya loyalo tope ba école publique na kizunga beto ya Congo Central bakebugilaka ndinga lumputu province éducationnelle D pe Congo Central 3 nyoso ina ya kele samna kutala wapi mutindu kena kudiatila pe bakena kudiatisila mambo betadila gratuité ya enseignement de base kukondwa kufuta Fiuma tango bana kelasi kina kutanga na bakelasi ya ndimba tango nizietaka na bainzo ya kelasi mingi ani kwenda kutana ba mambo ya mpasi lokola bifulu ya nkaka bakelasi kele ya fioti bana melutila mingi na bakelasi pe bifulu ya nkaka bibiando ya kuvuandila ikele ve pe na ndambo ya nkaka bakelasi kele ya mbote ve matolo ya kutoboka pe ba mambo mingi ya imbi tango ni bakaka ndinga mama Carole Kiatazabu tubaka eti anike kwenda pesa mambo ya inyoso na maboko ya tata mfumu ya kizunga sama nizaba inki alenda sala samna mambote ya bakelasi ya nyoso pia nifutulaka matondo na banlongisi mutindu bagena kusala nyoso samu eti bani ya kelasi tanga na mutindu musi ya kufanakana.
Kimbevo ya Ebola Yaoundé memanisa na inti ya République démocratique du Congo. Mutindu namba uzaka tubila yao kilumbu ya zole, vandaka kilumba makumi zole na ntambwadia. Yangonda ivua ya mvula mafunda zole makumi zole na zole. Na tata ministre national ketalaka mambu ya mavimpi ya bantu tope santé publique, hygiène pe prévention. Tata Dokotolo Jean-Jacques Mbungani. Yando uzaka tuba eti Kimbevo ya Ebola. Yamekuza manisa na manima bilumbu makumi iya na zole bakuzaka kindisa tope kusiamisa kutala pe kufimpa mambo ya Kimbevo yango. Na inzo ya bisalu ketalaka mambo ya mavimpi ya bantu na inzo ya mvimba bakebudlaka OMS. Befeta beti yantuka Kimbevo ya Ebola kuizaka abimakuna yavwandaka mwana kente mosi vandaka na bamvula makumi ya na sambanu pianu kuizaka kufwa na lupitalu ya Beni na manima ya ngonda mosi pe bilumbu ukumi na zole. Bantu ketalaka mambo ya mavimpi ya bantu na inti ya République démocratique du Congo baunde mekuza sala nyoso pe bametuba eti Kimbevo yango yamekuza manisa samna kubambula beno moyo Kimbevo ya Ebola yakele Kimbevo mekwiza na mbala 15 na inti ya République démocratique du Congo ape mbala iya kuna na ndambu ya Nord Kivu pe mbala ya 3 na Beni. Anzietolo samna kukubika mimvindi ya makulu ya mimbudi ya mutopi ya inti ya République démocratique du Congo Yaoundé mekwiza manisa akuna na bwala ya Casablanca na ndambu ya Maroc na manima ya kubula bansaka zole ya ntete bakuzaka bula na ekipi ya Burkina Faso, ekipi ya Leopard kuzaka pola di Congo mosi na Mpavala bameka toa kubula diaka kilumbu ya zole ya sabala ya betokele vanda kilumba makumi zole na ntambwa dia ya ngonda ivua ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kaka kuna na Casablanca na inti ya Maroc na ekipi ya Sierra Leone baunde kuzaka nunga ekipi ya Sierra Leone na makongo 3 na Mpavala. Mimbudi ya mutopi ya tata Ntwadisi tope entraîneur tata Sébastien de Sabre kele Ntwadisi ya kimfuka mutopi ya inti ya RDC ya bakebulaka Leopard baunde kuzaka nomika di Kongo ya ntete na mbudi ya mutopi Ben Malangu Ngita ya vandaka na makumi Sambwadia pe ya zole kuzaka kotuswa na mbudi ya mutopi Edo Kayembe pe ya tsuka kuzaka kotuswa na mbudi ya mutopi Elia Lina Meshak ya vandaka na makongo makumi Ntambwadia na 5 nyoso ina Yaoundé kuzaka sala eti bakwiza manisa kubonga mabao na mutindu mosi ya mbote tekila bakuza bula na ngonda 3 ya mvula kena kwiza bansaka sana kubaka nzila ya kwenda bula kani ke buluka na mvula mafunda zole makumi zole na 3 kuna na inti ya Maroc befuiza baeti inti ya Leopard kele na ntsuka na kati ya kimvuka ya bainti hiya kena kubulukaka sana kubaka nzila kwenda bula Coupe d'Afrique ke buluka na mvula kena kwiza. Beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.